מה החזון רוצח שלך? סדרתי בקפלן, לא פה. רוצח סדרתי של צא החוצה, השלום רד זה מפה. אתה. לא. רד מהדוכן. מה הבעיה? רוצח סדרתי, רד מפה. רד מפה. Anggota Parlemen Israel atau Knesset Ayman Odeh diusir dari podium saat menghadiri rapat parlemen pada Senin 18 November 2024. Odeh diusir saat menyambut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai pembunuh berantai dalam pidatonya. Mengutip Tribunnews.com pada Rabu 20 November 2024, pernyataan itu diutarakan Odeh saat Netanyahu juga turut hadir dalam rapat tersebut. Odeh memaparkan bahwa dirinya dipaksa turun dari podium sebelum merampungkan pidatonya, di mana dalam pidatonya itu ia menyebut sekitar 17.385 bayi di Gaza yang dibunuh oleh sistem Netanyahu, 825 diantaranya berusia di bawah 1 tahun. Selain itu, Odeh juga memaparkan 35.055 bayi menjadi yatim piatu di Gaza. Dengan lantang ia mengancam darah para korban akan menghantui Netanyahu. Odeh kemudian melanjutkan, tanpa rasa malu sedikit pun, Netanyahu masih bertanya-tanya mengapa dituduh melakukan kejahatan kemanusiaan oleh ICC. Ia kemudian kembali menekankan Netanyahu telah menjadi pembunuh berantai selama lebih dari 30 tahun. Pernyataan Odeh ini pun kemudian langsung diinterupsi Ketua Knesset Amir Ohana dan memicu reaksi keras dari anggota Knesset lainnya yang ikut berteriak tidak setuju. Di momen terpisah, Odeh menegaskan bahwa pernyataannya ditujukan untuk menyampaikan suara warga Arab Israel yang tidak setuju dengan agresi Netanyahu ke Gaza selama setahun terakhir. Sementara itu, Netanyahu yang turut hadir dan mendengar langsung pernyataan Odeh justru terlihat tidak acuh sama sekali. בנימין נתניהו, חברי הכנסת. מה הוא החזון שלך? מה חברת החזון הכנסת שלך גוטליב, תגיד די. לי? מזה 30 שנה אתה רוצח סדרתי של השלום. לא, עצור. של השלום. של השלום. רד מהדוכן מיד. רד מהדוכן מיד. תן לי להמשיך. רד מהדוכן מיד. להוריד אותו רוצח עכשיו. סדרתי של השלום, מה להוריד אותו הבעיה? עכשיו. מה החזון רוצח שלך? סדרתי בקפלן, לא פה. רוצח סדרתי צא של החוצה, השלום רד זה מפה. אתה. לא. רד מהדוכן. מה הבעיה? רוצח סדרתי, רד מפה. רד מפה. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.